জুতা 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 common college sat sung belakena paksama ma Yaphar sarno kai sini ojaga botini visit khaika bo hospital bisingo bo gurugui naika sung sister bo interaction bo khaika ko salaika o interaction ni bisingo ang sarno sagasini hospital ni কয়েকটা প্রবলেম দঙতা আ প্রবলেম গাসিনি হসপিটাল নি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং রক চামুং বাই খাতা হসপিটাল ni type 2 type 3 type 4 quarter dङ आ quarter kisa hanyang kacam kha karon kha ni hospital khulungma to balok khabla gabon bisingo repairment ungya bo balok kha abon bagai tabuk wati rok khaita kai ni wati rok kelayu kai ni nobar rok khaika kai ibkiri uta sabrok tongmaya dorja hamya janla hamya to bai floor rok crack mai kha wall rok bai bai kha ma haita problem gai tabuk sung nangmani khe urgent ni hospital building nangui tongo tei ni hospital ni quarter nangui tongo ta staff rok tongmani bagai hospital rok nijini baw nungui borok rent house rok ma tongo ta abono sini problem mai to at present te kaisa nungma ke tini je nong no gas ngoro jongmani abo bo busuk tong thoka nong tini oxygen concentrator mani sung belekhono khaksama ma Yaphar karon ka mo PSC one of the remotest area Tripura ni haina ni se busuk chalai tong ni sub divisional hospital ni hoise 30 km aboni bising sini ni lama bahamia ga jaga kaisa serious patient o jaga na hoite sen khaina ni se almost ni 1.5 hour nango tumne bo jaga sen khaina nong sini ni referral to first referral sini Kanchipur sub division apni higher ngam sini district hospital Dharmanagar ga jaga oxygen concentrator as a ni emergency kaisa machine manaya kone life saving kaisa ni machine abo manaya kone patient tabuk service ro kaham bo mannaita abo sung khakhayo gaisin mo hospital kasam phano sung continuously 4 times ni kayakal abo ni Swachh Bharat Abhijan ni under klayo ta kayakal award abo sung best PSC ni manjak continuously 4 years under North district aboni poreo sung ukobo manjak ni NQAS certified hospital NQAS bolte ni national quality assurance standard hospital ta Tripura ni first PSC bono ekdom score more than 90% khajak jabo sini certificate batonga certificate banano punugui manota asuk nani sate sani mukhe ani Dr. Sani de borno जों दिनै फाइसो पैजाक बागमुन PSC अब जाम्पु हिल जत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जत से रिमोट प्लेस हाइबन अब बागमुन PSC आसके क्लीन आसके नाइथ हातै साकाओ फिर ब्रक कासिन सागा डाक्टर सानि सागा इंफ्रास्ट्रक्चर किसा प्रॉब्लम अनेक बिल्डिंग कचाम और मोस्ट प्रोबेबली 94 93 आं फाइ और थुइ थांगा ओ हॉस्पिटल न आफर बरक करै रोगी करै रूम खाली आं थुइ थांजागर जों कमला थाइमानि नायनो थांब्रो आफर चिमिन और नीट एंड क्लीन जों से टूरिस्ट फेनेरसि थुइ थांमानि के हॉस्पिटल आफरबो नीट एंड क्लीन नर खाना 4 बছর लागातार और कायपकालनि ओ निनि स्वच्छ भारतनि बिसिमु बरक अवार्ड मानै दङ हाइके बरक बरम मानै दङ हिके जों ताव फाइमानि हिके जों सानै दङ एडिसि गभर्नमेन्ट सानै दङ जत एडिसि बिसिङाव खबजागनाय PSC रक CSC रक ताइ साब सेन्टर रक एडिसि यागो याफारि नांथोन इनक्लुडिं दिस बागमुन PSC बाहायनो हाइके जों तेबो काहाम के नायकलि माननाय तामहि बावर चिनि एस्टाब्लिशमेन्ट दङ चिनि जुनाल साब जुनाल दङ के चिनि तिप्रा सारक जतन जों काहाम के कक सालाय बाहायके मैनेजमेन्ट खेने आब्रो खाइमानो
aboni loge loge chung tini phaiman hingke phaine 19 tarik chini Maharaja Bir Bikramni asaima sal 19 August 19 August boni 113 tamo asaima salno kitingai chung tabo joto PSC no oxygen concentrator ri tongo khoroksa phano lokorok শ্বাসকষ্ট নঙই অক্সিজেন কমঙই তা থৈনা নাংথুন আবনি বাগিনি जों दिनै अरो बागमुन PSC बाहायनो जों कायसा अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर कालांनि थांगा महाराजानि रह मुम्बाइ आरो बागि जतन महचिनि एडिसि हाफांनि फासिनतै जतन न खाका हामते हामजाकमाय याफारो अबहायकेनो जों बुबाग्रा बनि पार्सोनेल कैपेसिटी बे अबहायके हास्ते गोनाङैनो अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर याफारि दंथानोबो अरो बागमुन जाम्पु हिलनि बर' बाहायनो अबनि सेप सापनि फातारा तामा ता दंथोन हायनि जों दिनै रिफाइ थांमानि एके आसक नंसो फाइनै साला जोंओ बेसेनो आंक लेखा नांखाके तै कैसा बाहायनो बरकनो जों रिफाइनाय जरामान फरो बरकनो जों तै कैसा अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर बाहायनो रि रहनाय हामबाय